Hello, is Nollaig Abigail. Sin presio hami genu toshach hier na Nollaig an an style. Is Kimberly Chef Hain in Lehich. Seo an Pòg Mistletoe acum. Ha milish refreshing aus an rutas cutrimiche ha torsnat chaine gre na Nollaig han lush an blasa her. Fyrta tú an cocktail ha seo dheanú ar na batch bach nó an an batch mhór agus cúteach gúteach tú mocktail dheanú as agus tíoch bach amach an deoch láidir. In rásna ha mi dul hóiseach ar flavour base ar san an cocktail acing agus sé sin páirsin coúnan de búrn agus siúgar agus ha sinna dul isteach go panna. Bhí blas rosemary ar an syrup a hacking in seo. Agus beir sin blas go ma herby ar an cocktail acing. Agus ha seo tíoch a dulgóil ar an chas an dast. Ha sin giúri seochar ar chess mia noch agus fyrta sin agal ar son 5 minútin dírochas an hóisich agal. Ha mi díroch tors mescachach bach ar an syrup backing gus an hóisich an hiúcar a leach bacan. Ha seo tóisich an galanis agus fágam mi sin ar son 5 minútin. Ha seo anis dúisiil ar son blasach a rís is ha mi dulach a géig rosemary isteach gan an syrup backing. Bhir seo blas snog agus herby ar an cocktail acing. Fágam mi seo anis ar son fuarachach agus hic mi rais agus cruising an cocktail de chéile. Han syrup acum anis ar fuarachach agus a sinna céalachach gnúring an cocktail a churí chéile. I chéad fit a ními curimi an syrup acing isteach gan an crathadar acing. Ha fálach áling a tín fan a syrup, so bí sin go maith blaste. Cruising anis jai isteach. So ha sin giúri an cocktail a bhí snog agus fúr. Ha sin cúr vodka isteach gan an cocktail a ha seo cúteach. Ach fyd tú deoch láidir sa mí alle a ha a córta dúta chur isteach an. Agus caiinnig chanil féimach a deoch láidir a churíis ídir. Is an ritme dhearach hadal isteach an crathadar acing ha sú fodá limen. Okay, fé mi gynnu kaint go sin dúnte, snog agus tight. A mi farach yn rwydig yn profession dwl y crathadar. Agus fé mi sin yn ys y fi y crachad, gym mi a snog agus fwyr. Agus hís gwtig yn gwrdd, fé mi gynnu kaint o'ch dwl a chof fwyrs na chwring o y fi camal greimer. So, fé mi gynnu kaint o'ch dwl a dyn, o sy'n aram. Ha sio tosach y fi gymach fwyr. So, am slynchas gyfal a fasgyd y fi jysol. Seanis, beidir sin súil an lábna go fúr a tseach. Seanis, ó ha sin a cuat gléibh. Ha sréinear bach ag an hó agus crumí sin ar múlach an crathadar agus dóirsa sin seo isteach gan na gláine chinacing. Díoch mar seo. San is ní giúri dhéanach an gláine ó ha stúala go bhí a dul isteach an cúteach. So díoch mar lehoch slí suasan na gláine chinacing. Is teagmar sin a chur isteach, ha sin dul a churíis bórn sparkling. Stalbach gan a húla gláine. Is ha sin díoch a cúr rúdbach fizrí sin neochacing. Gúteach tú cúteach deoch leman a churíis nó rúd a gimmer sin mar lemonade nó calsamíala. Muiarach mi dul a chur na finishing touches rí sin cocktail acing agus sé sin na jerkin róte acum agus a mi dul a chur rosemary an cúteach. A ha sin a tóisach a chuad bria ha mi gyma tólid lei sin. Ha mi dul a chur cranberries isteach cúteach. Is orcail at róte ha dul a chamal an neoch ag fúr na sáteis ha giúri sin chan yw giúri cocktail bla ítir. In rit me dhearach a chur is mi rís na cocktails a ha seo sé Céig ar óra gláine, díoch ar son. Ryd bach óaine, agus fyd tú seoch lechgach mar stádar cúteach, agus abrach bhil a cuad súríte agus spatial. Fyd tú sú sa míoch a rís an cocktail a ha seo, díoch ar son blasach a rís, agus ha mysio dul a chur sú cranberry rís. Díoch ar son as sin a córta daim, agus cúteach ha jeirach, so ha dólar sin haim seo gin blione. Díoch stalbach, agus ha fícin glo sin a cúr da jeirach agus pink ar an cocktail, agus ha sin cymach bria. Ha sin díoch áling. Nushe, ha cocktail acab in the imach aiche súríte. Sin an Pòg Mistletoe acab.